Ma obia kwa baba obi for GHTV eja wo hu se dia yesi aye ya we de empofirimu yi show na ye no na ene program no meka se be dedicate ni nyina de ama etitru ni ntrimi you eye Queen Elizabeth ene Mmrantea Hene more often no ye de be call Mmrantea Hene because I know de ye di mangasa na oye mana we live a legacy na niema Mmrantea Hene obeye no asase so no ye be mo hu niema ne bebre na ye mo hu se enipa wo ho a wo so bre ho ase adesua esua free Mmrantea Hene won so ye be sua because me manya encounter with Mmrantea Hene twice apart from say me hu on the television there TV show there be me hu no but see him one on one 2 times and I manya encounter and na manya encounter with the man no was marvelous. And yes, first yes, obi wu a ene ye kana chirinsem de but nyen no na me because me ya what benefit do I get but nipa ya de osaye. My first encounter with Mmrantea Hene was na ese de kura kwa at that time filling station fi ya say fitting shop or man no de me welcome me guest yes am kasa be tintin bebre apostle me akwa ba obi for JTV me just reverend and na dey are hosem nukre mechi obi bia obi for JTV yes na me pa inshira se me go obi bia obi teku na sempo a yes o de be subscribe sa program we bi se Awurade Nyankopon ye na koma so ade ma no yes onfani free sa afiwe mu na onfani wura 2023 bi se Ghana ayehu eni obi o yale nko an obewu me pesa me ka kire se wo ahondene ko a wanhwe ya obetimi ewu at any time yes nti yemom paye se na ba ya Kristo behu yemobo manete it oko enso ketrema pro ye woni ma bebira ebetimi de akai manete it na mesere se mo me enko ne enko tie ensem kakra manete it okoso mpa programs a oye ye ni bi na mo me entie futu sem suso a enkofo nya free no because manete it or a man of more opportunities, man of wisdom, man with integrity, and man with respect. Umeyankotie. Ane ye ni papa. Woni pa na sia na no. Wo china obesa sia no biu. Wi sia ni pa na ensa yo. Dabi obesia ne baby foforo. Sanya wo na obesia na wo ba besia no. Wo yire betumi asia no. Onipa wanya ne no wochina ono so obetumi anyam entokwa na wonu akon no bosses no mo ko a ebinu ne ye hwede wedi nkuri ma na wedi nkugu nko a me ye bo fa de me hwe bossen a na me sua de bebere egum wetumi nya we funa na du bebi ne we ya dan egu we so kau sa ne ye no a enti onipa se wunya na to boase no china ebetima ba se ono so ubenya wo ba ana wunua ana wo yire ana hu nipa bia onipa wudi bone no se wo akra wa jere biewu a ohu nipa bi besia no enti debi asemti aya ma papa no so papa ye ehia o papa ye te se de wadua de papa ye te sanya watu banse na wajafu no hokoro da chi bia obenya na agu ho banse na agu ho no ha komemma so asetiti good papa ye nye entontwene kwa so ni pada yi wa ya Israel Nyankopon basaja do mrempon obeyi wa ye chief enti the master rebellion no na the American said the must be ni madikoti a medesa 5L no see woni pa bia no oba asasi so a first L no ye LIVE that is live na you listen me hwe ensama papa ne kan every day bia de ntia me pe the foot sem no de bia o kan asem foforo asem bia obeka bia ye foforo a enye easy se obetanya no on a normal day free bi hono tutimi se wenya botre sua ade yankasa brabo mu no wasua nyoma then the third L no learn sorry listen
ɛna na obi kan no sɛ ɔmo ka asɛm a wo so titi bi so di no wa yesi bɛka sɛ bia wada otie ɛdam sɛ manager asɛ papa no wɔdɔ wɔ sɛ hwɛ wo so wa yesi ɔbɛ mu a no the solution atimi nya abotre etia asɛm no digest ansa na ɔde the ɔde bɛ ka ho no ɛde aka ho ana afi love the fourth L no yɛ love which is say odonipa papa na ade a uchi ene se obi eteti obi titu ne eba no emba no side na e ade a uchi kura nti eba no sa na se udi boniti oba na de asem ba de ene eno de yes what two blow na e good and the last one here leave LEAVE which is no matter the obesua ne the obeye ne the obeye bia no e wo se ukọ na kona wo no e wo se ukọ wa bra wo peak time we a comedian and as we a footballer and now we a presenter now be retire and now be free stage bi so a so free mu abra ugina so pa say you leave when the applause is high yes and twenya ma o ma me so to be they make can say emma ne ha bebre ono awana asmoka asma be ke mamu ne ha mu mamu ne no ha bebre say we free mu eyeya titu ne yere ne ho kafo said de uhwa o ye program bia woni ne dinkita ho woni komodie nyina no ode na asem besi mutim so ode ne ye kama pa ono ye obi a ye ma no hyede so nkopa se o hyede na bibia be fan na face no adwumafo ade baako na me kana ye nyina ye de asɛ ye ho den atete ye ho were the last year me tie ye Friday the last messages are me tie no Friday no ni ana oka ene sɛ waduane san ena wu which means say papa na aduane ayede asa sɛ ɔte hɔ sɛ ya enka oni aduane a obedi eno ansa na mi hu sɛ 70 years na ya ne yede kasa no wa twa ama mienu kura yede aba abeda so yeye wa ha nyina ye nuru ba bia de waduro no wanyini chen ye nyina asa abre no watwa so a oyede okọ ade baako na mani age mewura ho ba mani age ewo papa ewu nkatachew ewu yihu because eye me mpai bo ade bia me bo ye nyina im se one faith eye den a ye bewu na mum kwan a ye befa so aye den ewu ni ye very very important enti onyontofo bi nwon se okwantuni minim ba bia mewu ada that's right sensuo na befa me a minim se yare na bebo me a minim enti emudie hin ye pese ye fa so ekọ me mpa ya me da bia me bon se rade se wonim se yare a ebo me a mewu no ma me nin 2 days kora enti na no o kasa o kan se ma mi ode ma mi bia yi ye mfa to ho se okodi 4 days kan 4 days kan ro se na 4 days na ye bani je ya edan mi tie no kosi mi tie ya na ma fa mu ada badan mi tie no kosi ya na mi bia nya me se nya mani kan me de be kan ne da bia ne se o se just de o kan ya ozo on de o kurase ni pa na se wonu amo na se emo no o mani yi baako antare a obejodo mama so mama na me call landed chaka e was zoom na chaka em say Friday no on the man was the final report or hima Lizzie ye no chaka now what to say yo minia me ho ye nyamia na media che me ho ye pa chaka ara no fiada ono papa di nkomo kama o na wono kasa wie ye de nyina anim se enkomodie no aba na dwada ke bia no enanwumre kra nko be frɛw na wama live report e won de ekoso yanti asem de o chaka oman ne wini apene ene me ra hu ye papa me ra hu na ara wo ne hye me mu no se be ka se mi cheche mu a edin se me bre beba ene mu ofa
Nana Mmrantea Hene edi nkomo na nkomo na edi ye no na me kasa ositaka Monday yebesa frɛw na me expect say anase mimi susu ye say ka enne ofa anase ebedi nkomo na ka ofa etiase na me ti say ofa free mu no mani ani eya rohusem kese pa yi kakra metimaka ne say ofansem o kaaye no me de bia to me koto dem bia to me trim so say umre so a obekọ na minim say onyame na to ne sa frofa etibere aho me wa rewu mu papa na ni nyina the Bible say emfa bibia manyame nti yecheche ye re e wa ha sɛ mo nyinaa ɔhema alizie yie na mo hwɛ bie na mo kyɛ sɛ nanso so wei deɛ yɛn deɛ kyɛn ɔhema alizie yie no asie mu chaka ofa asɛm ato yɛn yo ofa owo bi nche owo bi na ofa wei deɛ ɛna me de to my me say unprecedented that is unexpected too much ya moho wa ya nte ho akra owo bon kaye kakra na we de afuye mu papa ova ra wonne ene me ra ho ene me say landing there nipa dodo na omuniu ne ofa no be frɛ wa busa ho nsɛm dia na omo ka ya frɛ me papa ene a free of a free mu no cause me nya free Ghana. We are free so many places. But there are to be Facebook page. The interview I have here. There's a nipa share. The nipa comment say, "Hey, we are say, enya kitwa. When you are penny of a wono, ama there's a enya atinka bi anase me never be say we are say, ubetimi akọ at any time." He says a man can die anytime. Ohima na ekoi na obi abetima ko at any time enipa sahwe e owi ase Kaka mame fa unsi aminim se enso ha ebedi nkomo pii why matiminia misro na mame fa kwanya so na oso kra kasachi eba manfo hu say ye hima afeni de na be pie Westminster Abbey na omo hwe Zoom ni nyina no aha ye Westminster Abbey enne ane ye awufu sonko e de ama no nti hwe ne ma ne nana ene the royal team no omo na agada de ne ba mu afeni oru asori dan sonko no